makanya tu makun ri ku pacodo ya ju pasangi ta pacodo ibaine ta ko asarai ta palece ko mangaribi insyaallah bot timparu tu ko pura isah. Nah, apa iya tu makun ri madari marre batena makado na reko pura codo tasi puloso. Makanya sakinah sebenarnya itu berarti ada masalah. Yang kedua, keluarga sakinah pasang ibu timakun raye ya sange sakinah ke dalam rumah tangga ya namelo jo kalakaye matanna papena dina ya kongkai rewa lau boleh idupai matanna to papena dina maka upasang indi ya kome jo ka alena lakaita tantara ilok yolo na pintue ajama ki tabawili manna na pata sapu-sapu pali-pali nga taon na eta podangi ta cengari rupan na maka da salama ki deng utajang itu rewa. Insyaallah menyawana lakay ko makiro. Meka tane botilaw ni. Tapak komoro lakay ta bu. Tantara molok yolo na pintu ko medyo ka. De. Botilaw ni masalah. Makanya upasang ibu. Iya komelo ijo kalakay tantara mi bawa lok yolo na pintu ajama ki tabawili manna. Sapu-sapu ni paling-paling nga taon na. Iya kotisang makadais. Madarije salakedo ya lakai kue doang ini. Aga ibaca wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Ya ribaca. Quran surat Taha akhir ayat 39. Ya kuya tu nabaca makun reye dena ka kita lakai na tu kolawi salay bola. Ya ya moro tabaca ta sapu-sapu palipalina na patapodang. Maka da salama kiden utajang itu rewa.